Na yeguso ewo BECE social natural ene ho amane ya eba mu okokopie mu ewo Lower West Akyem a emrase bedwane ho no maso edne ho asimu a wo hye sede nioma eko na de waka kye nkwada ne se ukotena social bia na wotwura enye ho asem wo se unya botre na kwahye sede ma na wo hwemu a de obetume na wayero ho na waye ne yie wi a wasore wo se we no nyade bia ehu ono so de futu ama nkwada no Rashabedwane a wogina ma wona ewo Lower West Akyem constituency ewe puye mantam na emu eye Owinkwa Frempong ode futu ema adesuafo a wonum etwro BECE so hese se bana seye de question paper ne to manimu a wondin kan hwehwe ni nyina mu de efo no wondin kan fa no hyase ansa na de den no wonum akoho ode sane sim yetu dwa abrodin strahwe ekopie mu ewo miamia hodo a wonum etwro so hwe na ebi enti se exams otna wona ka se we die minim enti media the whole crime enti me kotackle the ones a me hu na edin na before say woni beba ho so na de wonim no time na edin aso so the best is tackle the ones that they know they are best and easy for them na because exams are your time and exam the meaning of exams is to test your ability what you've learned, you are going to expose it in your resampa the teacher for nature no if it's seated in there nti na ese futu ya de be mo mana e bo modern ma enwachi Paulina Kabila ya wono yemensni krache West Akyem municipality enso de so se adesuafo be yese no mu na me a won mo twron sohwe no wan hunu won mo nyame adom yakọ enye hu se bibia eguna kwan so pepepe bebi a yehu se problem ho no no teacher asasko nkola be 5 amba amecho ntimi MP eye Owinkwa Frempong aje omo numbers obefra awofo na hwani nti omo amba ba sisi ekwa no no omo het no akasa ma omo chechi mu ani nti no ye fi he ya obesentu anamo ahwani nti a nkola no entimi amba mecho